akwaba embra attention TV so empempi no eya na empinfo anadodo wo wiasem hanom no ana a doctor for ema ye hu se yapomudin eye ye hia de papa ye ntina ya na ye nhwe se dan yapomudin ebe konkan a emfa yare bia emfa embre nene fila so no ye bepie mu ewo Filidan clinic and maternity a ye ne doctor or say or ye prescriber for the facility ebe hwehwe nkomo insio beto ye wie opebre enso ye wie ye da so opemu kakra enso so tokakra kakra na yare ba ko bi ewo hono ma senso to a epai abo bi ema ni ba Ghana memu hase ana se wiase memu hase ya ema ede yare enso ebre Ghana ma entiane fila ya fatu ya ho se ne doctor say ebe kasa afa malaria den ne malaria eba ebi mo se wudi emoa na ede malaria bro eye nokre bebre na so se wotai di anwa aduane bra nso toso a ede malaria bro anase intonton poten ana ede malaria ede ebreye meda se ebusia midin ene akosia sparkles na attention TV de behuye e wo YouTube, Facebook ana Twitter okohono ma attention TVGH attention TVGH o follow no subscribe no comment enso ede amame mami ntwa me ho ye ba ye de nkomo hwehwe no e be hyehyɛ so meda se pa ye se wonya bre e de twema me twa me ho sema pe e de epa ye fila so ene de prabo abepiemu e wo Filidan clinic and maternity ene doctor Osei e petchen komode for malaria ho na so ansa na no me fast da kese enkoma University Foundation se da ne da o se asne e ma ye de dwumedie e de ebro bronya anase Easter ebe mi pa ocho ayeye de na wo pe e de a kire odo se Yesu Kristo ampa obewu asendwane so ntino o pe foundation bi action wade dia and should be a University Foundation. Freno, I was 054 8302985 054 8302985. I mean, call doctor or say so. Now you find come to tria and so I better to ya rare pie any malaria and from Besumo. Doctor say more kwaba. Me also. Me did say bibia e yempo. Did say tree no so you okay. Am I? Yeah, tree no okay. Okay, because a doctor for na am pempino wakasa one time to tree. Oh, Debbie. And I'm a boy. Debbie. Because se mo kwa e brofo no yesese o ye doctor ni kra na o ko school no ba na o handwriting class sa handwriting oh bibia nsesa so we prescriber ide handwriting nsesa kakra ana kakra e besesa kakra and ye topic ana say be kan ho asem any malaria okay ye hwe malaria e den ni malaria ye na ye mpempi ne hu ni say tuntum come back up te se manya malaria I was say me ko test say tuntum me kan mi o de yare bi e de abre me ada okay malaria yare no see hwe no overview of it okay yare e test won insutobrim me na afi nso no etai ha nkwara ne apemfo kesipa se omunya ayade omo no mo brepa but mmema ne mba omonyem no ya na enhyedan ha ombebre sate se nkwara under 5 yes ene apemfo no me na afi nso no se ohwemu nso aya na ne peak time no May to when fancy May to June and a small peak no eba May to July sorry but from August to November mo no a very high malaria no your small peak and your high peak most of the time so your trend na eba pa during August to November highest peak in so to brain muno but I shall say around May to June and May to July I know they ya na from kakra but the mekai no they very high na che say low peak nature say ni padodro bi na wewenya ana the incidents no occurrence no sorry my main country ni said the etasifa no and nipadodo omotai nya yare no high ekosoro was that time ni mu May to July no the doctor for net na say me wo say yes hwehwemu yi bra malaria eba nipadodo na nya ene bra eba nipadodo no so enya nokre ni no say o hospital a nipadodo a omode malaria eba
May to July no there records and be out to me count say nipa 15 and aba and be nipa 2000 and from August to November no so ultimo say be nipa be 5000 here dey increment eba no kwa dey happen season by season year by year and I dey hu say that time no a high peak and a time no so a low peak. Enti coronavirus eba ye no ye kire mu kire say malaria kra ekunipa esne corona no kweben sa na ewum no kwem because coronavirus you say area eba once eba ye nso no enche bia sa 2019 sorry enti no enya ade a malaria not na for years. Malaria tena with us for like centuries. Okay. You know, if you got malaria, nipa dodo bebre crampo achin coronavirus. Wow. So what you say? But just a coronavirus came to sweep a lot of people. A sweeping bebre eco womb. Okay, naturally say malaria wo ho ache no. Anything na mo yes calculation say malaria kum nipa dodo na snake. Exactly. Corona. Naturally say as na obenya corona no ka malaria din ho befem. Oh, enya ne sa. Enya ne sa di. Was bebre ka say sense na obenya corona no. Naturally say malaria kakra bi abefem a ende ese tipaye wo malaria mu obenya ahohye kakra wo malaria mu na nkofo describe as malaria nkofo kra na omuka say yetimi de so bolo ni nyama bisa etu malaria so timi no ma ne tu corona so. Oh, no coronavirus is different from malaria. Okay. Malaria entontum na deba. And but coronavirus also the coronavirus. Okay. And a respiratory condition. And I say a home economy problem. Yeah, and two different things. Bakum for bakum ba. Yeah. But I no kwese apart from entontum no. Oyo anase mo e malaria ba. There be. Hey, ene Ghana for ye mama mu kuyan yo. Fresa bo ho timi di anganya ni sama me de obeyale o. Honestly, so I'm going to be brain so no enye mani pedua no. Okay. Enti eno no so no mo fa de cancer. But if malaria ambre. There be em malaria. Then they apart from mosquito no then the malaria ambre. Mosquito no the malaria ba. Omo no mo ye the major transmitters. But obesube tima kasa ma bo me ho modern part mosquito enkame enso menya malaria. Enya no kre. Eh doctor. Me bo me ho modern. Say me pie. Entontum bianca o. Malaria. I disinfect my room. Okay, one other thing I'll be to me after so enya malaria no. Most of the time no say bia oko hospital na say bia ye bo moja. Na say malaria parasite wo moja na ye dey that is why you screening moja no. And he say if it happens say bia waje moja bia nipa no ayetwe moja no free nchen or you infected with malaria. Na say bia you introduce our blood and so into your system na say parasite no wo and they say wo na wenya. But apart from that there entontom ka wansa na wenya malaria. Apart from that you don't get malaria. Meaning say entontom no akame no oja parasite bi ewe mu na parasite no oye den because say wakame there o ye na any say ade kame a what to me skin but mosquito de okaya ye hu and na parasite no etimi go because obi amatwe atwe ni moja ama me there the blood na ye dey ma me no me there no ebe do so asane there and then am timinya malaria. Mempese di ni besi eno support as the cause of malaria. But eno no ye a coin ba ku bia and once in a while no motaije blood once in a while no e bia se ntontom nka wa se na obi se ntontom nka wa ai me bam ho mo ben na betimi fa so bia malaria no betimi aba but in America say possibly no e bia se obuji moja na say by no cramp no na saying that then is no more. Okay. Because oko donate blood are you screening for diarrhea bebre, hepatitis B, malaria, HIV and some atwimoja no. Okay. And all the blood we give out no are almost free of side infections no. Okay. And rare. But I just wanted to na pese metima wutimi hunu say e bia eno so no but malaria entamfa eno so mba. What you say? Inte pesa o maya adusia bi efa malaria ne ho. All right, into no sentontum kawa. Enye ntontum ina na de malaria ba.
Wow, they say different types of ntontom. Mbachwa say bear man oba. Aha, so me bisa question we make ko kuma say ntontom no o tin betale ho wonka anom na mo ye mema. Oh, ntontom wonka na je say odo pa. Oh, say omo soso. Ese mo ye mrantie kentin kafo no. Omo tin betwem sa betale on tale ho po. Oh, okay, on taro ho. Okay, so eno no choice. Pese or non person beka. But the point in it is that with respect to malaria no. Okay. I was saying maybe more to tree no more. Okay. Malaria no ya na ntontom omotama malaria no emba na ewo mu no. I didn't. Emba na ewo mu no. From of the female anopheles mosquito. Yeah. In a DHS near Bekai. Yeah, intino omona se omokawa omutimi ma malaria no ba mema na di omokawa malaria bi anim. Quite much what didn't because omona my mosquitoes. Okay, see the adwin be see no so kakra dia and na de metimi aka ho ne se emba no je friend say bibi efri nipa wo malaria emu. Obesi no ho na so kana ono so fa bibi free moja ni mu na ono no akọ process adekro no ewo ono ni jem be ma ni sa ti se oba na ye fertile enti ofa no wakọ process wo ni jem enti process wo ni jem a ono otimi san yipie de ma obi ofro enti process sa de no wo ni jem a na omo so abeye infective omo timi cause malaria wo ni pem ewo bi mu na che say omo nti o ka the next person na wa mano make as a parasite no na parasite so ko nipa ni mu akodi djuma itimi amanonya malaria sanity okay wait for all right okay nti no say malaria ntontom kawa female anopheles mosquito ni kawa within 10 to 15 days na wo hu incentrane say menya malaria. Wow. Yeah. And you know, 2 weeks asem na ye kan. Na ebi kra put me on less than that.